nirmala kenyam biya kamal kanwar online TV channel kajan gwas mede nas diala kondi linka roisin gwas mede kener men bana laten wale kajan shanka badda ka paydiok ron kina dangrawir jan dangrawir diech rege ci tuwag rewe kanasar kan mandan le roden tama rewe ka juba ka kwiro ay kamanana inshallah ta kirmi yadit men jalat Dr. Machaten ka kwirington kondelat korodian kana yes pele mayotin content cha yen rewe ka juba kana kona bana lat ka jan gwasame gore no jin bi janyo kana san kokien jin ba lamna charo tubu bichar bi tub ka garu ka dor mi jira mi jidit kanor online TV channel gore jeno en go jender subscribe ka der notification be alder je twany ko mi chete leer mi berech da chwa mala shubu keje are leer kan me bana linga bantin kon tuok tin lat ko rien tam bana kaling ta danen te so sudan ke je tama ta we ke jere kore ke ta dan dong de maler ben ke je bana jeling meladi ka tamare wi ki juba akama spelling mayo kana kum kirma yadit ala SSPDF shirka mangayen go te ka je ka long to wo te tuok kenyam chan rai kuma nana chala da kirma yadit bɛlɛ Dr. Machar ka kwi general dak an chanak rewich ka nasir jejen bor ka kor kami she jejen bor she janak rewi ka juba kirma yadit yena nuertin konti la jiaigo ka pele jangtin konti la jiaigo namo shene ite ngwana lung atila nueri chega dob dier ne te kontin chunkel kaigo amani te kontin koni chi chunkel bakaigo gui kanano kirma yadit goro banwer bakana kare wi kijuba katin kontin gwichka chike meshi angach pan ga shang baro ka pai baro gwade dane laro cha general dung SSPDF cha janegre wi kana sare ngani tin la jishen boro kirma yadit charwach ke television gwade rajatin chela do shawudu me cha janak anyok gwade charwach tin nyok chela do ni de kontin bele ka jes pele mayo ne tu wan gae ka boko ne ka me shalat ka gwasiran ko ka jeno en general me sha nang rei wich ka malakal ne dia kun ala per ka me panisho relat antama kirmi yadit bele Dr. Machar no jaramandan en te ka riek ke te ka dwer ka ngai yana go anago jeshen bor te chunkel ka part ni ti ke bonte ti te larga tino chunkan kel keja ashang na melat ka jeno Dr. Machar no chung kel ke jeshen bor shikan chunkel ko jejen bor gankan weiden mi chunga kel che cha de che dane cha jaga kirmi yadi che cha ja ngok no gwase dane kan ne de kontin la jejen bor ke jewich local community re weeknasr kane ulang gwade dane kan kane bukaren yalatin SSPDF dong de kane chu kap chong no wal duno ji kane lok anyong na me cha plan ken kum SSPDF no ko gwade dan ni ko pai waro 2024 an go bika jejen bor bukan make bukan kap ko ken la kana gak ke SSPDF re weeknasr kane ulang namo me cha plan men me cha ne te konde cha bukan Johnson ulun cha bukan lo jaram dana be disamen be jala that ki be majwa capted halitin konde re kanasa ana mo chu kana lelelo lershi dong che diajen me che butuok chu kende chu kana jakre kanasa kalat ken no jeje mo we ger jeje nan tere ka wi yara diu namo ken wai ami ken kana no ko chi kana ngajeno na me chi tok na me duo mi babanang ne kakaja chu kan chu jeno kan de jendanan cha jakala gwelek force de tat kana bishok de jane me sha madano ibe bere wich kana ser bukan war bukan kabanak ke bukan maju kana bukap namo chu ko lip jen kwasi dan ku yana ulinga no sha nuwar ya bukten karen yale namo chu kormo chu tok luñ ngane jok ka jadlo jad ci loden ci jad ke je ko ne kan yam kan gor an wode kan wi yara diu de kan dak wi yara diu babben ka kor kam me sha ka buk ci kan ngajeno kum kirma yadit SSPDF ano shikan dier ka tigne ne kon lan wotin de ray wi kanasar
kachi ayo bache der ba ting nan kon intere wi kana asar ajen do be dane shu riek mo chu to ko je mukuro la woni ko ba general ba je ne kono ano antam mere wi ke juba akari kon lat ko din antam ano ne dialtin shimet ke kir ma yadit ke jan gwasmen antam ano kan netin kontin tere to loka an ramu shimet ke kir ma yadit re wi ke so sudan tema che chunkel ke SSPDF bingaje no tire to loka tire reka anyong ne ko ne je ke beje lunga ne ko ne tentrar che ke ji western bargzal ji western equatoria state ko kan go the content ten naka ne content chi cheng ten chi chunkel ke spele mayo ke ji chunkel ke self ke me yadit jen menen yena mentama ne ko ne yanke yanga ni ji spele mayo rudien kanwara karaje pilot pan chala do Stephen Parkol South Sudan Peace Building Minister charge yen ka charge lun ngai kono cha yen pan ke cha nyo lun pan Stephen Parkol ran malka ka transitional government ka ran ayo jen tere wi ke juba gwad yen yeten jen ga muktab da ko la bandara yen gwad dan wa yenten you know jen cha lun ne tin ko ken kan kana lun ngoda kan kana address and do ran ba lun ge jen ngoda lo re wi ka so dan tame chegwa ke chamal ka ta dan gu chungwana ka ja a chang men chikin ya di charai tiang ka weren o etun malten ngai kono no charadian che nyo mu kwanya ja ka jongle state la governor you know che dr gai ko che kwanya la governor tamere which ka jongle you know we ge jeno berik diala content la ru nga jongle bagar yala ka woni jen ka weko wo jana ana mo kwai kam nan biben kwai ketin content be tintin sho kor chaje ngo kirmu yadi chaje ngo no ne de content la yiago akani de content chite lwanga tem ko kwarkin dir kan jakaba kwa de ne wi mon ko de mi chakap cha to gene to ti bondun je fel ngwadam na me jeri gadan le road gwas me yekwen manan chalat ka kwi Stephen Parkol do badana yan ka je ki man chalat ka kwi de so wede kwen yaka to English ka do badana cha nongje South Sudan Peace Building Minister Stephen Parkol was released by the National Security Service early Friday, a day after his detention. A spokesman for the main army opposition, Sudan People Liberation Movement in opposition, said. Stephen Parr, who also served as Secretary General of the National Transitional Committee, and 3 staff members were arrested and detained on Thursday afternoon by the National Security Service in South Sudan under unclear circumstances. We would like to inform SPLMI members and the public at large that Honorable Stephen Parkol was released this morning at 5 a.m., say Pogbot Balwang, acting spokesman for First Vice President Riek Machar, in a statement. SPLMI described the detention as unlawful but did not disclose the reason for the arrest. The government and national security have been not released official statement regarding the detention or release. Stephen Parr release follow recent arrests of other SPLMIO members, including Gabriel Doblam, Deputy Chief of the Defense Force of the South Sudan People Defense Force, SSPDF, and Chief of Staff of the SPLMIO, amid tension between local youth and the SSPDF in Nasser County. The arrests, including that of Port Kang Chol on Wednesday morning, have raised concern about political tension within the unity government formed under the 2018 peace agreement. The SPLMIO has previously raised concern about harassment and arrest of its officials, accusing elements within the government of undermining the peace process.